nongeye kubasuhuza abakunzi ba The Next TV aho muherereye hose, abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndabasuhuje, abari hanze y'u Rwanda namwe ndabasuhuje, abari ku migabane itandukanye, bari ku mugabane wa Aziya, ku mugabane wa Amerika ndetse n'i Burayi ndabasuhuje. Mugira amahoro. Kuri microphone ni Clever nk'ibisanzwe. The Next TV kabikugezaho inkuru zicukumbuye, ibyegeranyo, inkuru z'abastar, amakuru utarumva ahandi ndetse n'utuntu n'utundi. Uyu munsi uribaza bimeze gute? Ndagusaba uturakanda subscribe hano kuri The Next TV kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru meza kandi amakuru yizewe, amakuru yabonere ku gihe. Uri kureba ino video wahisemo neza kuko ugiye gusobanukirwa bimwe wibazaga cyangwa bimwe mu nshuti zawe zibazaga. Ndahamya yuko uzajya usobanura bamwe muri bagenzi bawe cyangwa uzajya ubwira bamwe mu babyeyi bawe, ubabwira bimwe mu bintu babashije kubwirwa cyangwa babashije gusobanukirwa ubivanye hano kuri The Next TV. Ndagusaba nurangiza kureba ino video zo kohereza zimwe mu nshuti zawe uzisobanure cyangwa uzibwire mu bimwe mu butumwa bwiza The Next TV bayakugejejeho, cyangwa bimwe mu bintu by'ubwenge ugomba kumenya cyangwa ugomba kuba uzi ku buzima bwawe cyangwa ku buzima bw'ikiremwa muntu mu gihe cy'umunota umwe. The Next TV ikaba igiye kukugezaho bimwe mu bintu biba mu gihe cy'umunota umwe mu mpande enye z'isi, kuva mu majyaruguru, mu majyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba bw'isi. Biba bigenze gute? Cyangwa mu gihe cy'umunota umwe haba habaye iki? Cyangwa bamwe mu bikomerezwa byo ku isi babinjiza amafaranga angana gute? Ndagusaba kureba kino kiganiro cyose ukakirangiza kugira ngo usobanukirwe mu gihe cy'umunota umwe ku isi biba bigenze gute cyangwa haba habaye iki. Ubundi umunota umwe ugizwe n'amasegonda 60, ariko abenshi cyangwa bamwe bumva ko umunota ari akantu gato cyangwa ari ikintu gito cyane, ariko ku isi hari ibyamare cyangwa abantu bamwe baba babashije kubyaza umusaruro. Umunota umwe abanyamahanga bakunze kwita 1 minute. Reka turebere hamwe bimwe mu bintu biba bibaye mu gihe cy'umunota umwe hano ku isi. Mu gihe cy'umunota umwe abana barenga 750 bamaze kuvuka hano ku isi hose, ariko abana bangana na 244 bavukira mu miryango itishoboye cyangwa mu miryango itazabasha kwita kuri bano bana. Ibi ni bimwe mu bintu biba bibaye mu gihe cy'umunota umwe hano ku isi dutuye. Mu gihe cy'umunota umwe uruganda rwa Samsung rubarizwa mu gihugu cya Korea mu mujyi witwa Digital City rukaba rukora ibikoresho bitandukanye, harimo amafirigo, amateleviziyo, amaradiyo ndetse n'imbunda. Niba utari ubizi nabyo bimenye, ariko hari n'ibindi byinshi rukaba rwinjiza akayabo k'ibihumbi 58 by'amadolari y'Amerika mu gihe cy'umunota umwe gusa. Umukinnyi w'umupira w'amaguru uturuka mu gihugu cya Portugal yitwa Cristiano Ronaldo, ubu ngubu uri kubarizwa mu ikipe ya Manchester United, ikipe yo mu gihugu cy'Ubwongereza mukunda muri benshi, akaba yinjiza akayabo k'ibihumbi 18 by'amadolari y'Amerika. Ndagusaba kugira ngo nawe ubashe kumbwira ayo winjiza muri commentaire, uze gutera commentaire umbwira amafaranga winjiza nayo mu gihe cy'umunota umugeranyije, kuko uno mugabo mukunda cyangwa uno mukinnyi mukunda muri benshi we yinjiza akayabo k'ibihumbi 18 by'amadolari y'Amerika mu gihe cy'umunota umwe gusa. Ndagusaba kumenya yuko idolari rimwe ry'abanyamerika rivunda amafaranga agera kuri 950. Nawe ndagusaba gukuba kugira ngo ubashe kuyashyira mu manyarwanda wumva amafaranga yinjiza. Mu gihe cy'umunota umwe gusa umuherwe ukomoka mu gihugu cya Amerika bita Mark Zuckerberg, nyiri Facebook, runo rubuga dukunda turi benshi, namwe ndabizi ko muyikunda, akaba yinjiza akayabo k'ibihumbi bigera kuri 26 by'amadolari y'Amerika. Niba uri muri bamwe mu bantu bakunze gukoresha Facebook cyane, nawe uri muri bamwe nawe ufite uruhare rutuma abona no mafaranga cyangwa yinjiza akantu kayabo kano mafaranga. Nawe uri muri bamwe bagira mu ruhare cyangwa amusunikira kuri ano mafaranga. Mu gihe cy'umunota umwe gusa wahoze ari umuherwe wa mbere hano ku isi, Elon Musk, niwe ndi kuvuga. Uno Elon Musk akaba afite n'amasano cyangwa akaba afite bamwe mu miryango bavuka muri Afurika y'Epfo, na ubwo ngubwo akaba ari mu bantu bavuka muri Afurika. Ni umwe mu bantu bamaze kwinjiza akayabo k'amadolari menshi cyangwa k'amafaranga menshi. No mu gihe cy'umunota umwe yinjiza arenga ibihumbi 52 by'amadolari y'Amerika mu gihe cy'umunota umwe. Uno mugabo Elon Musk akaba afite amakampani menshi atandukanye, akaba afite kampani zimwe zikora ibyogajuru cyangwa zijyana abantu mu isanzure. Elon Musk ufite ibisano cyangwa ufite amaraso y'ikinyafurika, kuko afite umubyeyi umwe w'umunyafurika ukomoka mu gihugu cya Afurika y'Epfo, ubu ngubu akaba aba mu gihugu cya Amerika. Ibindi bintu bitangaje biba mu gihe cy'umunota umwe hano ku isi dutuye uribaza ni ibiki? Ndagusaba uri kureba ino video uturakanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru meza kandi amakuru yizewe, inkuru zicukumbuye ndetse n'ibintu bitangaje cyangwa bimwe mu bintu wibazaga.
Mu gihe cy'umunota umwe nkomeje kubabwira aho 1/3 cy'abatuye Amerika cyangwa cy'abantu babarizwa mu Leta Zunze Ubumwe za Amerika, 1/3 bamaze gukora imibonano mpuzabitsina mu gihe cy'umunota umwe gusa, 1/3 cy'abatuye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe cy'umunota umwe ubutumwa burenga miliyoni imwe buba bumaze guhererekanwa ku rubuga rwa email. Niko kandi mu gihe cy'umunota umwe amafoto arenga miliyoni 10 aba amaze guhererekanwa ku rubuga rwa WhatsApp. Nawe uri muri bamwe batuma ayo mafoto agera kuri miliyoni 10 cyangwa uri muri bamwe batuma ayo mafoto atembera ku mbuga bikagera muri miliyoni 10 z'abantu bamaze kuyahererekanya mu gihe cy'umunota umwe gusa ku rubuga rwa WhatsApp. Mu gihe cy'umunota umwe toni miliyoni 5 ziba zimaze kuribwa. Nanone kandi abarenga miliyoni 5 bamaze gushakisha amakuru cyangwa bamaze gusacinga urubuga rwa Google bashaka amakuru. Mu gihe cy'umunota umwe abarenga ibihumbi 4 bamaze guhahira ku rubuga rwa Amazon. Uru ni rumwe mu rubuga ruzwi hano ku isi ndetse n'abantu benshi hano mu Rwanda bakaba barukoresha. Runo rubuga rwa Amazon niba utaruzi nawe ushaka kuzagura ikintu ndagusaba kuzaruhahira ukoresheje runo rubuga rwa Amazon nayo. Ndetse mu gihe cy'umunota umwe amaraso amaze gutembera inshuro zigera kuri 2 mu mubiri w'umuntu gusa, umutima wo umaze gutera inshuro zirenga 52 mu gihe cy'umunota umwe. Mu gihe cy'umunota umwe bw'ikipe ya Manchester United, nubwo nakomeje kuyivugaho cyane ntabwo ari ikipe fana, ubwo yakinaga n'ikipe ya Leeds, mu gihe umukinnyi bita McTominay yari amaze gutsinda ibitego 2 mu gihe cy'umunota umwe. Muri iyo byose ya mu gihe cy'umunota umwe icyamamare mu mukino wo kwirukanka ku maguru bita Usain Bolt we nta nubwo arindira ko umunota ugera, kuko metero zigera ku 100 zirukanka mu masegonda 9. Uribaza mu gihe cy'umunota umwe yamaze kwirukanka metero zigera kuri zingahe? Banze ngire ku bintu by'imibare, mbanze mbikore neza, mbanze ndebe niba uno mugabo Usain Bolt mu gihe cy'umunota umwe amaze kwirukanka kilometero zingahe cyangwa amaze kwirukanka metero zingahe. Reka mbanze mbitunganye ndahita nzabibabwira gato. Nk'uko bibonye nguko narindi kugerageza cyangwa narindi kubanza gukoresha imibare ngo mbanze ndebe mu gihe cy'umunota umwe uno mugabo Usain Bolt aba yirukase metero zigera kuri zingahe. Isanzwe n'umugabo Usain Bolt mu gihe kingana umunota umwe aba yirukase metero zigera kuri 600 mu gihe cy'umunota umwe gusa. Nkuko natangiye mbibabwira, nagusabye nurangiza kureba ino video uze gukanda hano handitse share aho munsi kugira ngo kohereza zimwe mu nshuti zawe cyangwa bamwe mu bantu bawukunda ubamenyeshe mu gihe cy'umunota umwe ibintu biba bibaye. Kandi ndagusaba kutwandikira commentaire we mu gihe cy'umunota umwe uba ukoreye amafaranga angahe cyangwa ukoze ibintu bingana gute. Ndagusaba wari uri kuri ino video utarakanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru meza kandi amakuru yizewe.